Ari sinji suba kushap Donald Trump ki kesa china dumbe che choksum ngin Ari Pennsylvania nga de Butler sanesu yudu tida ligu pevukap kongi nacho yebar mende diu pote ta temine dang wo kusung wa chue kong dingche tengne kyorni ti yobre. Kapter mizo mangbe kone ligu na nyamshu nangken Corey Comparator la mende diu pone cheso sho yobutang shen mingi la megyon chapchen po yudu. Teyang mende kya kende chora ne fit ngige ne sumga yame shigi paro ne mende diu ge pang yudu che Ari sanwe kusung gozo Anthony Guglielmi ki gyudana yudu. Teshin Ari yu shimje legungte nangso legungi sinji suba kongla menda gyakente loni ngishu suyenbe Pennsylvania nga de yumi Thomas Mather Crooks yimba ngota che yukyang mi te kunlong chi yimingi shezwe meba sedape yudu. Nechu didan dene Ari sinji kushab Joe Biden choki tsu geka mangbe uti tsu kyang chaju dida la kyunche shukche na watang chapjek Biden choki Ari wachor chikti chegwebe begu nangdu. Shenyang sinji suba Donald Trump ki ex tage to nga kyopkin ki kusung wat sor jesu irang shugi yö la menda po ne so gyön chungwe kangsa gi nangmi sor nge senso chegi yö. Nge nacho yebe tse la mende diu po ne masu yö kyang nga le kyo mindu che suna yö do.